Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagi kun amang amaranosong siyak may di kukurmat na sagi ang gaya matay dubir kun dasala ko kay Princess Maya din na sunuralin. Sagi kun mampukanag kasusang kuwan usuran niya na Princess Maya. Manadang ko na rin so kalalami nga si ko dato apagusuran. Ay din na so makiraga masamok. Sa tiga ka napakandib na karaparuman so salama Princess Nuralin. Wassalam, pamaringgangasan, tatangkay nga ba din sa sudi ay dua. Nuralin
tanasa salamin aina unan uralin sa salamara kasanagin kali mating